أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى ثم الصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته haray musidɓe an julɓe tedduɓe teddirɓe dina kala ka wawɗo wonde hoore aduna on musidɗo moɗon Abdallah Diallo Bruxelles salmini on salminago dina salminago l'islam salminago hakkude julɗo e julɗo. haray inchallahu bi mashi'atillahi ta'ala en futtiɗo hande kadi ka page meɗen Facebook lawol kisal ɗo inchallahu fi yewtugol seeɗa ko yowodiri e dina meɗen. haray hiɗen ƴetti ɗo programme bi isnillahi ta'ala waway ɗo jokkodirde ɗo e nder embere balɗe nogay si tawi jon ɗen balɗe nogay jaɓi ko yewteten e nder ɗe balɗe nogal ɗo fop ñande be ñande inchallahu à partir de 20h heure de Paris haray ko yowodiri fi laaɓal ko honno laaɓirten ɗum ɗo wonta yewtere nden. haray ñande be en ƴettay seeɗa inchallahu ko yowodiri e fi laaɓal. en fuɗɗoray laaɓal ngal ɗo yewtoyen noneji soɓe, yewto en ko yowodiri fi longal, yewtodiren ko fi yowodiri sallige, yewto en ko yowodiri fi fiila yeeru e ƴiƴan ɓesugo ko wiyete kon damul istihara jarga gagol e yewtoyey fi tama muye e yewtiro e noon ha inchallahu ha ngal dambugal ɗo ngal lanna ka be ƴetten seeɗa wonande fi meɗen enen fuɗɗotoɓen haray wona fi mutiɓɓin fi ceernoɓen ko fi meɗen ceernojo fuɗɗotoɗo janganakujo ɗum ko min e wawɓe wano min kadi wonɓe fuɗɗade fi wawgol famugol seeɗa ko honno ɓe wawata laaɓirgol ka nder fi dina maɓɓe ha dewal maɓɓe ngal wawe jaɓede. hara inchallah mi turiki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah o newnanan mi wonɗo yewde o mi yewtira hara ko li wajhillah o newnanan mi yewta kadi ko yaadi e deftere Allah e sunna nelaɗo makon sallallahu alayhi wa sallam. haray meɗen turi kala yoyɗo ga faljere hara inchallahu numéro téléphone o hino ɗo so noddi ɓe ka lawol kisal min waway humpodirde inchallahu min faljida ko faljakon. haray ko min woni yewtirde wona saabu ɗuɗugol gandal, haray ko fi saabu tippugol e makune laaɗo sallallahu alayhi wa sallam kaɓe maki ballighu anni walaw aya, yottinanellan hay so tawi haray ko aya goto. haray en fuɗɗori kayfa natatahhar ko honno waweten laaɓirgol. haray ɓe inni ko wiyete kon attahara laaɓal ka haala arabu ɓen ko ɗum wiyete annazafa, no wiye kadi annazaha fof ko laaɓal, ko laaɓugol immorde e soɓe ɗen hara ko so'eteɗe ma hara soɓe ɗen kadi ko yi'eteɗe. en yi'e ga fof inchallahu soɓeji ɗin ko ɗi ɗiɗi. goɗɗe goo ko ya so'u neɗɗo on himo tuuni, oyan none ɗiɗaɓo ko a yi'ay neɗɗo on kadi anda pelleti himo tuuni. joni noon ɗum ɗo kaka haala, amma noon ka sariya l'islam ko wiyete kon laaɓal ko ittugol tayre janɗunde nden, ittirande kadi ndiyam ma ittirande kadi ko wiyete kon mbulmbuldi ma jaare. hara noon ɗin ɗon ɗiɗi kadi ko laaɓuɗi hara kadi ko dagiɗi. si ɗon feƴƴi sa landama kam anwa'u tahara, noneji laaɓal ngal ko ɗi jelu. ɗa wawi wiide ko noneji ɗiɗi, no wowi goyete taharatun ma'anawiya e taharatun hissiya, laaɓal ma'anayankowal e laaɓal honno so'ettengal. joni noon ko honɗum woni ngal laaɓal ma'ana yankowal, woɓɓe ni ngal laaɓal albatiniya, c'est à dire suuɗingal. ngal ɗon wo ko ɗum woni taharatu min ashirki wal ma'asi, ko laaɓugol immorde e sirku e immorde e geddi. sirku on ko ma'anawi, ma'asi on ko ma'anawi, bi ma'ana joni a yiyata neɗɗo on ni tu yiya sirku on e hoore makko sina feeñuɗi goo hino ton. e yi'e joni dalil muɗum kaɓe addi leyga inchallah. joni noon ko honno on tigi laaɓirta e ko wiyete sirku, ko laaɓirte ko honno on tigi laaɓirta kadi e ko wiyete geddi. ɓe inni laaɓugol ɗum wata kunu bit tawhidi, ko sabu wotinɗingol Allah ko o goto, kanko woni bajjo seniɗo mo ronkata on. laaɓira ɗum ɗon wal a'mali saliha e gollugol golleji moƴƴuɗi kadi hara ko yamaraɗi.
ɓeyni wo ɗum ɗo noon wa hiya ahammu min taharatil badani. laaɓugol ngol e shirku laaɓa kadi e ko wiyete kon geddi ko oɗo ɓuri wondude e nafa, ko oɗo ɓuri wonde important ɓuri hay laaɓugol ngol laaɓugol ka ɓandu, ma laaɓugol ka conci, ma laaɓugol ka nokku. ɓe inni wo la yumkinu an yaquma taharatul badani ma a wujudi najasi sirk. goɗɗo o wawa laaɓugol o laɓɓina ɓandu makko ndun o inne himo laaɓi hara pellet kadi himo wondi e ko wiyete kon shirku. neɗɗo shirkowo ko aaden soɓuɗo, neɗɗo shirkowo ko aaden soɓuɗo, rondiɗo piɓi e bakan e talki, ko tawata himo hoolori ɗum ɗon acci Allah subhanahu wa ta'ala, ɗum ɗon ko soɓe. neɗɗo rewayɗo sanamu biinije nasi, ɗum ɗo haray ko shirku, oɗo ko soɓuɗo. dalil meɗen e muɗum Allah subhanahu wa ta'ala on o daali wo innamal mushrikuna najasun, wo tabiti dey no ɓe sirkoɓe wo ko ɓe soɓe, ma kamɓe tigko ɓe soɓuɓe. ɗum ɗo aya on ko woni ko e suratu tawba. bimana sa fottiɗo joni e sirkowo no ɓurni ha moƴƴi, waɗi basewi molnagi, waɗi leppiwi molnagi, haɓɓi dande ha moƴƴi, sa yimo ɗon a taway ɓandu nun zahiriyan ko feeñi kon hara himo laaɓi, kono batiniyan haray ko suuɗi kon, haray ko aaden soɓuɗo. yo Allah laɓɓin en noon kala ko wiyete kon shirku. nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki honnon wo innal mu'mina la yanjas, wo gomɗinɗo ko wiyete julɗo tigi tigi kanko o soɓata. fi honnon himo laaɓi nder, himo laaɓi kadi yaasi. jonnon ɓe inni wo fa yajibu ala kulli mukallafin, no waɗɗi e dow kala helli faaɗo an yutahhira qalbahu min najasati shirk, nde o laɓɓinta ɓernde makko nden e soɓe ko wiyete shirku wa shakki e sikkitagol. sikkitagol ngol ka diina, sikkitagol wodede Allah, sikkitagol nelede nelaɗo sallallahu alaihi wasallam, sikkitagol qur'an, sikkitagol kala ko ari kon immorde nelaɗo sallallahu alaihi wasallam, laaɓa e ɗum ɗo fof ɓoroɗa, laaɓa pos e kala ko wiyete kon shirko. ɗum ɗo no waɗɗi kala hellifaɗo. jonnon ko honno on tigi laaɓirta ɗiɗo, wa dhalika bil ikhlasi wat tawhidi wal yaqin, ko laɓɓinangol ngol Allah e wotinɗingol mo kanko bajjo pet seniɗo mo ronkata, wal yaqinu e fellitugol pellet, simi waɗi ko moƴƴi Allah subhanahu wa ta'ala on yoɓaylan, simi waɗi kadi ko boni pellet kanko bajjo seniɗo wawɗo mo ronkata on kadi o yoɓaylan. si ɗum ɗon feƴƴi wowa yutahhira nafsahu wa qalbahu min aqdari l ma'asi, o laɓɓina ɓernde makko nden, o laɓɓina kadi ɓandu makko ndun, o laɓɓina wonki makko kin e kala ko wiyete batte geddi, kala ko wiyete geddi yeddugol subhanahu wa ta'ala, o laɓɓina ɗum ɗon. wa athari alhasadi, e batteji kala ko wiyete ngañanandi, neɗɗo añanɗo haray ko aaden tunuɗo, wal higdi e konnagu, o laɓɓina hoore makko e ngañanandi, o laɓɓina hoore makko e konnagu, wal ghilli, ko ɗum woni e janfa, ɗum fof ko konnagon, wal ghishi e janfagol, wal kibri e mawnintinare kadi, o laɓɓina hoore makko e ɗum ɗo, o laɓɓina hoore makko ko wiyete ko wal ujubu e hawitare, hara himo yi'i kanko himo ɓuri fof iwdi, mo ɓuri fof dambe, mo ɓuri fof jaahu, mo ɓuri fof teddungal. neɗɗo julɗo hellifaɗo o laɓɓinay hoore makko e ɗiɗo, si tawi ko yo laaɓu e ko wiyete kon laaɓal timmungal ngal. warriya e yiingo, waɗirgol gollal ngal yiingo, o laɓɓina hoore makko e muɗum. wassum ati e nani, waɗugol fiyo nanane, waɗugol fiyo yi'ane, ɗum ɗo fopp haray a laɓɓinay hoorema fiya wonu musliman haqqan. e ko hinaɗiɗo kadi e konnaguji e ñoreji e waddinirgol yimɓe, bani adama on laɓɓina hoore mum e ɗiɗo. ko honno noon o wata laaɓirde ɗiɗo, wa dhalika bitawbati sadiqa, ko tububuye laaɓuɗo gonguɗo kadi min jami'i zunubi, immorde e dendangal bakkatuji ɗin fop, wal ma'asi e geddi ɗin fop, laɓɓinaɗa ɗum ɗo subhanahu wa ta'ala, wondude e tububuye laaɓuɗo. ko ɗum bani adama o fou si o sujji ka leydi makko ko yawi ɓantade wo,
yotoro allahumma rzuquni tawbatan nasuhatan sadiqatan qabla al maut. Allah mi torike ma arsikan tububuye laaɓuɗo gonguɗo ko adi kadi mi mayde. On ti hebbina jangugol du'a allahumma inni as'aluka imanan kamila wa yaqinan sadiqa wa rizqan wasi'a wa qalban khashi'a wa lisanan dhakira wa halalan tayyiba wa tawbatan nasuha wa tawbatan qabla al-maut wa rahatan inda al-maut wa maghfiratan wa rahmatan ba'da al-maut. O hebbina e ɗi du'aji ɗo ka sujuji makko. Oɗo ɓeni wa hazihi tahara ngal laɓal ngal wowluɗen ɗo laɓɓingol wonki mum kon e ɓernde muɗum nden e shirku wo hiya chatrul iman. ɗum ɗo ko feccere iman. Kala neɗɗo wawɗo laɓɓinde hoore muɗum e shirku yo andu o heɓi ko wiyete kon feccere iman, haray ko waɗɗimo hande kadi ko timmingol ndeya feccere. O inni noon wa chatru thani feccere ɗiyo ɓerenen hiya taharatul hissiya, ko ɗum ɗo woni laaɓal so'etengal ngal on tigi yiyata e on tigi nga ka coñci ma ka nokku ka juuleteɗo ma ɗum ka ɓandu. Amma non nden toɓɓe ɗiɗaɓen a taharatul hissiya hiya taharatu min al ahdasi wan najasati, ko laaɓugol immorde e tayreji, imma tayre janɗude nden ɗum ko wana wa longal, ma tayre to sokere nden hara ko laɓɓinta ɗum wana ko salligi. Wan najasatu e soɓeji ɗin hurgo jano ma hurgo to soko ko yaltirta ɓaawo ma ko yaltirta yeeso. ɓeni wa haza huwa chatrul imanu thani, ko ngal laaɓal ɗo woni feccere imanu, feccere gomɗinal ɗiɗaɓal ngal. Aranangal ko ya laɓɓin hoorema e shirku e geddi. ɗiɗaɓum ɗum ko ya laɓɓin ɓandu ma ndun immorde e soɓeji ɗin fop e kala ko tuninta ɓandu ma tuninta nokku on. Nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki wo at-tuhur chatrul iman, wo laaɓal dey ko feccere gomɗinal. Bani adama no hani wonugol hara ko laaɓuɗo. No woodi nokkugo ka ɓe maaki haysi tawi karamokoɓe goo no lo'ini hadis on ɓe inni wo annadhafatu min al iman, laaɓal ɗum ko jeyaɗum e gomɗinal. Julɗo no hani wonugol hara nde yi'uɗamo wo ɓandu makko ndun hino laaɓi no uuri, coñci makko ɗin hino laaɓi hino uuri hino paasa haalaba hara himo ɓorni no fotiri. ɗum ɗon hanani julɗo. Allahu subhanahu wa ta'ala o inna allaha ko jamilun yuhibbul jamal, Allah ko labaɗo himo yiɗi kadi ko laba, himo yiɗi ko foti. hara sa ndaari fuɗɗande maga kufune ardi ka coñci, ardi ha hewdoy ka paɗe ley, hara hino ɓurni hino foti hino laba hino yooɗi hara hino yaadi kadi. ɗum ɗo yiɗinayi woɓɓe goo kadi ɓe wona julɓe yiɗugol diina kan. hara na yi'ugol julɗo hino ɓorni kufuni, sa naari kufune o yaada e dolokke o, ma no waɗi dolokke ɗo ƴetti manto wi fawi ɗo yaada e muɗum, ma no ƴetti joni kaftane ha gayni ƴetti waɗi fatti per sport waɗi ɗon, ma waɗa veste ha gayna ƴetta per sport wal watta ɗon. haray ɗum ɗon yaada fota pinal, ɗum ko jikku julɗo non. si ɗum ɗon feƴƴi noon ɓeyni o wata kunu bima shara allahu, haray noon ko on tigi laɓɓinorta ko konko allahu on sar'ini, na ko faliraɗa kon fof. joni noon ko honɗum allah subahana taala on sar'iniri haray yo laɓɓinore gogon alwudu, ko salligi on renagol ngol e salligi kadi hara sono ɓe nde salligi bonirma wa yaha salligoɗa, ɗum ko jeeyaɗum e iman. woodi sahabajo goto hari kala nde salligi bonirimo o yahayno o salligo, nde o salligi wo kadi o waɗayno sunna on, ɗum ko juulugol darɗe ɗiɗi. no tawa e sunna ko honɗum raka'atayni ba'da alwudu, ba'da kulli wudu'in. kala nde on tigi salligi o waɗa darɗe ɗiɗi, ɗum ɗon kadi ko sunna jeeyaɗum e sunnaji nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam. o laɓɓini honɗum kadi wal ghuslu e ko wiyete kon longal. ɗinɗo fof e yiweyɗi yeeso inchallah. si tawi ɗum ɗo heɓa a witta yammum ma tamagol ngol kadi hino itta tayre janɗude nden, hino itta kadi tayre to sokere nden. haray ko honɗum e honɗum noon hana laɓɓinede, on tigi laɓɓina ko adi kon ɓandu muɗum ɗum. ɗiɗi laɓɓina coñci muɗum ɗin. tati laɓɓina kadi nokku ka on tigi juulata ɗon. haray ɗiɗo fof ko hanaɗi laɓɓinede, ko ni wiyete laaɓal ngal.
ko ɗum ɗo falnoɗe yewde ka raɓɓiɗi hara nayi en juutin ka be ƴetten seeɗa inchallahu haray en fotte janngo kadi so tawi joni janngo jaaɓi 20h inchallahu lerde pari yewten janngo ko honɗum yewtoyten si tawi joni janngo jaaɓi ko yewteten ko yowodiri kon e noneji laaɓal ngal ɗum haray ko honno goɗɗo laaɓirta ndiyan ɗan ma ko honno laaɓirta e tamamuye façon ndiye ɗen fo ko honɗan hana laɓɓinorede ko none di e jelu hana laɓɓinorede ko honɗan laɓɓinta ko honɗan woni laɓɓinta ko ɗan ɗon yoni ko yewtoyten janngo e 20h lerde pari si tawi joni janngo jaaɓi hara ko ɗum wonno ko helniɗen hara inchallah ko wonno ka page moɗon Facebook lawol kisal ɗo ko musidɗo moɗon Abdallah Diallo Bruxelles haray men salmini on salminago l'islam mi turiki Allah yo Allah waɗu hara ko fi Allah yewtira waɗana en fo meɗen ka mandake meɗen moƴƴa yawñe o wawana hoore meɗen hara inchallahu on weltanama kadi on jarnama on sannama balle ko woni arde kon fop fi juulirde meɗen nden ɗo masjidu ibadourrahmanu laken ɗo Bruxelles hara inchallahu no jokkodiri hino continue naafi lanni haray ɗo ɓeyda torade ballal haray en janngo si joni janngo jaaɓi wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh